mutongeria bara kaimbungene ya kaunti ya Meru noe mwenda Ithilî nombeta kwithirwa akiuria AKARI ba Meru gutariria mirandi iria bakwenda wardine ciao kiri biuthurano bia mwingi bira bibangiri Ithilî ARIUGA bobo bugatethia KUGAA KIGINA akiongera musonda jua gutigira wadi ni kunganania jure ya kurika muthuri Muriuki na ripoti je kuningana mutongero baraba ninde nembunge ya Meru no mwenda Ithilî augitana ni kimbanjitira bakwenda kuthithia bagatigira murandi jonde ndio yukathithika ndene kaunti Meru chukumikana marietwa budget na program based budget in development budget na marietwa mirandi budget na marietwa anto bakaya na barabara kuma kwangania mwako ngania ikethire budget ine na rietwa rikariu na mbeca CIAO yethire kariu itumba kura na gavana bira atikwenda tuthithia budget ikarie muthemba yu budget yu na into na marietwa na mbeca no ndo gavana arenda mbeca chonde chitha chike mumu amwe yabura aritire mbeca che barabara ira 734 chonde chiete wacho arenda chithire ire amwe aomba utumira bwa kwenda aomba wikia na kwenda akionto bobo boketha bokiagirito ni karobia mwingi bia birigiri kuthito kimya twitite nikenda AKARI wandi cionthe bejana mirandi ina marieto na kuntu kura bakwenda ithithwa tariki 31 na tariki 1 so antu beto buranka baromba iba ture bandike proposal kinya pa sublocation antu bandike memorandum pa sublocation kwithira obora sublocation ne andikite maita intobira bakwenda kuthithirwa ke mwaka yo twaita bandike bionthe na marietwa barabara ikandiko just roads bandike na marietwa kuma kwa ngania mwanka kwa ngania kethire ni ibira bionthe bakwenda kurwa the hospitali yandiko na marietwa kethire ni rasbezi wako biandiko na marietwa bethe bana memorandera memorandera esa ithomwe barisivire bethe bana copy ithatu barisivirwe budget officers barabara batire budget officers copy imwe banenkere MCO copy ingi bachoke bari na copy ingi kenda itarato achoka for verification ya budget tumba kumenya ketha mirandi ni ikiri kenda MCO ku mirandi re onthe bu proposite na igira budget ine na marietwa ikariura amna bubu mwenda Ithilî agomba ketha bakireta rwaria ndende mbunge ya Meru ndagutigira wandi cionthe chikona kigina kira kinganene kia witi na mbere rwari ruria gwita equalization fund bonge ni equalization bill kinyayo ere on progress nonto tuchoka kuma wende legal officers to atune grand draft nonto nareketie manto yonthe kendende ita for publication na kuma unende tomegorokia toikinya na amoriwele tokoroki equalization bill beje je Meru county chionde to anani na ward obora ward yoba kona development na batu kuma utebeja tukwenda kikawira atoitiranga ngirianga 40 angeyo anga nkumathire angajiti chiena ma otemto kwenda kumathirwa bira tukwenda development miagele tukuinyeleka otemaendeleo tangible on the ground na gitumike manto jaje onde mwenda Ithilî kukwenda mbeca chiutumikira gutibati beja che Meru ichinyangite na untiwa ntegwa ngikira na nteukira okutwa beja che Meru ichinyangite point number 1 budget irera wana great budget era to ambiririe niyo ni ari na beja che House ke department ya water mangava na eta tumira machine enja marinya igunika machine ira are county rigira au budget ya mwaka yu iroba ikuipu ithima mwaka thayo tegithima nyaki mokira ikuipwa tutierie meri 5 mwaka yuingwa no tegithima nyaki moki ikuipetwe number 2 ke MTF bejere igiri na ure MTF immediately to arathi unku barabara ikambia kuthithwa lakini mwaka thayo tutierie meri 5 ote barabara cia thithwa nte kumetha ka machine chonde che Kenya ikauthuranwa ma tractor na ambi che chiaro keremo ya mbura ote gukumenya mtheto yu no ndo beje ikirwe nara no bado tengo yaritwa meri ne 5 etiere urabunge irasibia isindi MCS ba allocate mbeca iba allocate budget ire greito ire wana greito no na inyeye ke turawete mwaka yothira mbeca cha barabara ke okinye che ilasi towete mando ilasi biakwa lakini mwanka thai kinya budget last financial year oteki last nyake mokira akwa ende kauri mbeca ira chare cha waka irasire ke department of education cha mwaka yothira
inachi ITHILI tokwenda Meru bogona difference ango bromba butura public participation kuma bogona difference in terms of development non to every single coin yeta ke mwananchi wa kawaida murandi ne fulani na riitwa murandi yura na mbeca cia yu Muthuri Muriuki waru weekend kuma mutunjwa Kangangi.